Kaseng kisamla pule ka Khasi Student Union maulai circle bat ka Nonglum unit. Kalayo benok senyang syaka torbar shnong maulai Nonglum bat syaka kreci ka balap nyai da kaseng kentai ha ka tei ka shnong. Kate ka jingilang no senyang kalalong ha ka khat santri urempang arja upsan. Ha ka ba ka tei ka seng kalayo ben senyang da art li ka sentek ka basan spa litar, south li ki kyuhe, shis pa li ki pliangja, south li ki ketli sha, light li ki tarpolin, bat kalayo ru ban IT light li kijing tiak kelung na benta ka kreci ha ka shnong Nonglum. Na kaliang ka Nonglum unit ka pinku burom ru da ka jang rendia syawrang ba shnong jong ka shnong Nonglum uba John Singwar. Kat ba na kaliang ka KSU maulai circle kalayo ban IT ya ki art li ki fiberboard na ka benta ka basketball court. Ha ka tega sengi syua ban IT ya ki tiar ki bladon ru ka program lingkot. Ha ka balayo ban penyak ya jingilang daw samla Franki Lamin ujinas kitri ka Nonglum unit bat layo jingkran pediang na usamla Dondor Khairim vice president ka Nonglum unit bat saka jingkran na ki nongkit kam jong ka sengkentai haden na iba John Singwar rang ba shnong Nonglum bat khadu layo ka jingkran na isamla biang bor paliar president ka maulai circle bala sakhi de ki weipat ki balong ki nongkit kam ba pher. Kubai shibu ne nagalian ki presiden juga mulai Nonglum unit ya kecing yang semua tu fikir juru na iba Franki hamne kita berkat hamne kapor ya presiden juga mulai circle iba biang kujur jelas sekretari iba Andi kita berkat hamne ki dekat jumlah isu na mulai circle kujur na mulai Nonglum unit lengkap bagi kesenang mengenai kapal ida di astan bawa senang dan ida buat dong ida di presiden juga sen sama mulai Nonglum kunjuk dulu di kerja besan kentai ni aku boleh sih kedai ya ni ka program ya kabar penbaik dan itu kami di Hawaii astan bawa senang ila apa WhatsApp ila tu city wapila don ke jimut ya wapin ai no senian ni ya ka senang mulai Nonglum lembang ada jing kapkan untuk pi di komiti jo pi na mulai Nonglum unit ko lo kon kret manena i badon kada hi ke jing alam ka jing start ka mo bri la ai pi ba pilai perhat ida ka senang mulai Nonglum di kitor kam di kitiara magi pangnya ni ba pi ai ni ya ka executive committee ru kala de gabla shokya na tara ban thir ka ni shanonu du yo kala de ko way ka wasa history peteng la ngi bu ha kala de ko way ka syukun amo pa si di nigi jingkia na ban puri wa president de secretary ru mo kompi committee wa mo perbuci di jingkia mo pe kini lai poi agni kala de ge syukun ma kide ge ba don kam ma apa di ka class Hoy aku boleh sekadar itu ya ka mulai circle ke KSU kabaya trailan kita no senyangon habon penbiang yang dikejar kita ublay untuk kru ya pribaro da ko kaman ni ko kesenang ni piang ni jing a di jopina tu ka do teman si bujungi but i ongkum ni kini jing a jong fi kita kijing ai ke bermi na to lo to si jong pi bakani kijing ai ke fi wa laki lo ko lo andre sharon da ida de jing ku na mata jumi ko pian ni ai wa ko ubrei tra unang ya ku ya pi dinam ke kam olai circle ko ju sentame ya ka unit la ka ada Nonglum ada dua week sinam jo mo wai ni bor ko wai ba pitang yai Sekarang, apa punya train ini kam ke bawah. Akan mah kipor yo result kena kelastan di Islam. Betul yo admission. Tak no sebelum kita pagi kami lagi bawa yo admission. Tak no sebelum akan sampai kita dikena juga yo admission. Nanti lembaga negara jing Arab berjumpa ke KSU. Lembaga negara jing dia keren waktu bagi principal dan dia pokok tiyo admission
kalau beri kecil kesul atrai na plan kita develop ya penjual macam tar lagi lah ya kio bahasa perang ada sing puli putih lakas kam kejam umbai tangan ni po stil na siamru buat sedalhi ya beton ganun kejing jaru piano kam tawe akani kesnam kawadan kejing jaru hentai po nihu ya tebut betul kumno bersyatan kumno nak yang fikir sipil elek atau balik ai masir lengkap mulai tahun berapa ini kita kayak berkoi kita jika kuksin dat kalau boleh melakukan kau epi kentin kami nong hari kepon kalian bungka nong lu bikin nong saksong berkoi ya syakran kosong lah buat syakting kentin buat syakting kalau buat syakting kau bukan abu fitan ya taka hok api fitan kata atian kalau kilak bani ya lek pesyak kita kayak gawang buat bersih buat jod buat perang ya kasih nong kata Pagi kentin kita ke kentin, ia kebun air mensir kepi. Kita ke kentin kalau ke kentin, ia kebun putu, ia jilek hari jampi. Kesenang kan dia itu dekat buat pi ke bawah baru. Sasisin aku boleh pi, pangdin ke kentin, boleh ikut ku. Nasi panbolo boleh, ba kasih kalau kebadap dah kecing keku. Di nasiam sisa hari kasih wanita, bangapoi berkat. Namarngan na day tangka President jongka lat school nampi na lat school. Tengah poi perkat hi namarba na ka central body kia send ya ka message through WhatsApp. Te but abang yo ya ketua ka shiti di na siapin ko ungu ila di bani ya wan shadi namarba ngindon kam balik shanu te na ta ka daw nyawan shani te ba mentai la Puasa ini para member EDE Vice President ng Tinalat School. Tingnan po'y pagkakhiba na kiwi-kiwi ki long kami ng tip balikin po'y tangba na supanma ipi na mga ba bunhi dangi kilong kami nilay kiba bunkam. Di nakalian ka dyan nga phone katukat niro kilan ki village ki nga brio kilan village ki nga dyan bunkam. Ang festival mo kanina po gusto mo rin ng lo. But Nagsunod kita kita ba manusia ila dan kita kajing tu kumno sesian pat man ailat ikikun sama jongi hangi po silang mulai berkeleng kabri notrap ba hapreng kling kajing jul kajing senior baper na persang berbola ya gue katerman basketball kabangi punya hakisnya di ba manusia ni ai keteng ni pinlong ya di sama po silang mulai berhadir kita na pelong ngapa kelas tak kasih lit kalau berok ikut sama kabri notrap ia kun bagi siapa ni ke basketball isu komen sekali ya ba kali-kali kecekah ke bagi yang mentah kali-kali ke badan ke ba ngelayo persedang nikok ya kini ke termen ke jongi aku tu kepor ni ke jenglang ke badan ni kadang long dah kembali zai isu komen ba abang apoi mentah dan au ni rawas nang ba kelas sekali ya Bak ni bagani kali lima kali tu sistem jampi kita dalam sistem seseng menteri berper kala berwonder kami bak masuk ba kali kita jeng mentoi bukan ya kita sama sistem berkunjuk kata kami kita sama berjalan sam berjalan kata makan jeng lakukan basketball pada ketua kepor kebangila dan peniat mengi keterangan berkunjuk ni hari ini terlibat pemerintah ni ba kini ka basketball board ni dah bo dah ni ki lentang lagi ni ki plywood bagi ada daging perkat hoi walang semala subat pelongnya di tournament hang po isong tapi bagi sutu kemudian pendong di standard size bagi haban ra saki benda ki ba fair ba ya ha ko standard size di tournament sering ni perkat ba kini ka madan ka ai ki senyang ka kraw yang ka seng nak ta jinun kam nang seng berkaptam ni baga nangin madan Sibun kisama lasai kibala mikman na benta jong song mulai kunju na jong kejelah ibar kuai tinggi don kajing perkat ba bele ingin bele ino pan ai lang keniat kesenyang syari ke sunong makan yo pan pendel ka penha ya kini kamadan ban hadian bagi kadang kajing selok narai ban ai no dak liga faiba boot ini kata ka kabut kembali dak faiba kembali dak kerja jeri Lesing iyo ban pelat ini po senang lebih kerang ba isama kiba ilek kai bagi kiba pun kami di kemudian kalau kajing kerku juki maka jiran kajing ong lada
yo ka jipuli ka school ka jipuli ka ba ko kena kimi bakam stan kum julu la kena le kai ka banan ka ba nang ta ka yo ka jing sempang ka shu dia su komen ka delu ba na ka ke si nong lo minen sai simpan wala ka bor baret kalau jeng selok lang bani mola circle kum ju ba si gala pat ban wala ini tiar ini hani hadian kejongi kita duduk sentek Q, K3, Kipriang, Kibadai, Kiway, Kibata, Indipai, Kipet, Bangi, Kubajat, Beli, Brockway, ni habagi babul, Kisnong, Kisnong di Tau, Repair, di Apadan, Kero, Jingjawa, Susi, Kero, Gojing, Kawai, Dawai, Bakidan, Kilong, Kibadan Kam, yang kini Kiar, Kijupai Kamat, Nasi, Bomla, Bokor Bot, Kipai Kamat, Cek Kisnong Katau. Dia kini kesenjam, Long Minute. Jadi sundam ke bang soban agak jengero nota ke joki luar kini kita ke dasi sadawan kanu jengder kam ye kipai masuk senong kila pansim berpen kam lemba joki ke dalam senong hibar kawai bangangit sedang ba lemba ka lemba ini kita kanong ke jengder ku nam ta kiptu kibre badan kam badan ta jong ke sedang ketawa hibar kawai dia kemudian ini sebut keketian mulai tangka jengket bok kibrang sesi 4 ya kanong luminen berkatam ya ka darbar senong hibrok way ka badangla panang priya bet penimya bet ya juti ikam fokus tong thau nang jing bet jimbian jong ka song thau jong pat ba hibrok way